Cat. Dari di mbak na. Sambil apa sih sambil kira? Aneh kakak, perlu dateng ngobengi karopok. Ah, mak tepak rapat, Cet. Engkau beri murah terus karo cek karopok. Keng melihat tak nemu. Marah ra, Cet. Engkau ngampung ala kak sakone. Ampun kak, aneh kata karo ceke. Oh, aneh kak bini di kolo tibi. Syah, mbak na cerek lah karo mundi tibi na, Cet. Koti pamarang kok ramun diande. Kan cata apa minta jo, napak jului pun kok. Engkau ku ngampung, Cet. Sa sebok, du sebok. Paling lebihan lah telo sebok. Ampun kak, sapura naungku, aneh kak bini di kolo tibi. Cek singan di kau lepak kuni parengi sampean. Iya tina, Cet, lekak beni di bok. Nah, marang ngomong lagi telo boy lekak. Tak kira temu jo pokok cacaan. Ampun kak, takut kau lah. Syah, di siapa lagi lah kau sih takut mana? Di Ke Mansur kak. Mata abah mulai keluar abah nak, Cet. Kan sih nggak tahu kok tak kira kau sih maksa. Ngi tinggal kau lah terus lu kak. Takut pun ya harapan nih kak. Iya, Cet. Iya mayu saling esek mat. Tada salah na kasing kok buat nama senga. Meski ya buat nego cak siang udah salaki pada tongan nambah neng toro. Bentojuk kenangan si tepat. Lebih tak kalero ka pangeran. Sengkok bakuna toro. Iya sur. Ben asal bet na tahu. Sengkok sampai napak denja asa bet menesa ateng eding banyak nak ketetian si alami ponduk akhir-akhir ya. Ben saya paling banget masake edingan nah tak lain. Para masai ben ulama fitnah sampai tada karena. Santri sing abdi yang kebudok bang lakona. Padahal si Caca tak tahu ke asal mula kenyataannya. Bener berarti mat. Satya lado pak kata tenggerak akhir comat. Ilmu banyak tapi akhlak tepet. Urusan tunya pak kempang tapi kaberkatan dicabut. Benjer ya tak lain. Sabab pergi candelena abok ka para ulama. Saking marah, sanajan kabodaan Satya marah Arya. Malar moga sengkok ben mbok na sanak foto. Pata gena ben era ceki ana. Totok ngetil ki abok nyampung dok para alim. Para ulama ben para guru salancung. Ben moga ki pakuate ate. Ingkar tak ator fitnah sejelas-jelas maancora syariat ben agama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemol yang kok saya suruh lagi. Engki gak dinto. Kalangkong ya. Jalan buat namun mulia kelu. Tina aing ngesi edot ki. Engki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oh iya Sur, Satya bodoh berempat orang santri apa? Kare kasanga orang kumat. Sakone lah. Iya tak apa Sur. Kan si penting buat nabi bisa ngamal lagi, ben aman faataki oleh si dari pondok. Cuma seng apa bibika, buat naria morok ben andi santre. Sakone banyak pakun andi coba. Sakapina ocak bentengkan abona, pakun tetita tengera bolo tangko. Atengka fokus boy kadang kita baratu. Apa boleh lah nyalento. Wi, Lawi. Wah, Arya. Buat nama lah abis tak main gabung kue. Tak nyaman rasa ya. Ya, kibar rokok lo. Mulai tak patih saja pak sana. Ya edi mulai rokok bagus molo sajire. Ya sebenarnya. Cek orang ngalaku tak alaku. Mak heran kok. Oh, mak kacep kulit nabut nawi. Tak nyaman rasa ungku ya. Ya Ci. Ada pun karena nahan takut dari beri mulang kok. Takut bulan apa wak nah? Andi caman-caman dia. Terus, tahu ke apa? Lentu Ci. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Mapak lo. Ci. Ci. Mak mau kuke ya bun. Harapalah. Mak kacep ke ya bun Ci. Iya takut ke ya wi. Cering bok nang ngamai ngak kalian tur ya. Silang kok lupa dari beri mula. Iya kan pocur buat napen tende ngak Ci. Oleh pada sadar lah. Cong kok buat nareki topo kalau bentusa. Cuma sayang. Kadang engak nangkok buat naga pangeran. Ampun ngantos dia tinggalin tuh. Deki kapan lah tenang ben aman. Lalu pa boleh. Alaku boleh kabar kara tak bener. Iya tepat cak nabut najar wi. Cik Satya ring-ringan nasi tak ejak. Mun si masing aki pada manusana. Allah tak paju cak. Paling kun aunggu. Etorok tak etorok. Tak jadi ya. Ben-ben nang ngiding. Cik Satya berde kasus murid arok kok sekolah anak. Tamper mun kuruna. Bah, malah kuruna saya salah lagi menuring tu anak. Bahkan sampai laporahi ke polisi. Pas ikut cai jepi. Mun marah jeria. Jadi ya boleh. Salah setong pangunceng di tengah bola. Rosak ke sistem pendidikan. Si bisa akibat murid bisa bengal ke kuruna. Terutama cara anak orang tua saya kalero dalam mendidik anak. Pajot, kekerasan dia tak oleh. Keng puncak nangkok beda kenangan. Kapan lah pelanggaran nata lepet. Aduna pokol ya pokol. Aduna jambuk ya jambuk. Mau aku rai tobi, ya mayu tobi. Tepak boleh buat najar wi. Cik saya ngatang anak mematul pola na tamper mun guruna. Takuni tamboi mun kok. Guru nanam persakalian paling jek kok 5 kali. Iya kau tuna orang tua si tepak lah cara jiri aja. Tak bener kena foto saya salah. Bana setiap pocet 4 kun ya asa kola ngaji. Iya wi, lah kare tekan mun sengkok.
pompong ki ngodo supaya bejeng nyarelmu ben ngabdi ka guru. Ben sengkok ki mampu kang kui menceki. Sambil oleh tak norok budu pada sengkok. Allah. Bila lah tak sabora pada sengkok. Ngaji apa teh apa lekak. Kak tak berengkak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pernah pada dia je. Engki ke. Kerong kalawi paneka. Sampean andik parlo kalawi. Iya je. Ngereng alongku. Iya weh. Kok terus awi. Sengka kakek Mansur. Kapur cuma ada cik. Teh nak tujuh apa long malah dah. Boleh, ambil bodoh perhitungan khusus ben-benar. Tinggal kau lanya nak pamit timin ke. Boh, mana tak bumbu pun kok boleh lekat je. Ampun sapurana. Ki ngubengan apa kakas panika katuku. Takut atulan noto. Oh iya nyaman. Ngereng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Engki. Engkau dan juga ditanya kia kau buat nak. Pola buat nak tahu. Engki. Pun apa kak Dito? Buat nak tahu ya kau engkau sangat tap oli bengkel. Cuk berempah. Oh nengke. Cuma biasa nak bisa tergantung merek oli. Biasa na mana bikun cuma ngetap antara na 100.000 bahkan tak napak. Oh iya. Untuk kenal listrik biasanya berempah weh. Engki biasanya mana bi ngobeng 20.000 majer 2.000 gak bisa. Rata-rata per toko montut 2.000 rupiah dari harga aslina. Pada pun apa ke? Tore mana bi ngobengana tinggal gak sing ngobeng kio. Iya nyucuk weh benih soal jeria. Tapi Jet. Buat nak datang ya? Ya dia nak lu keluar. Engki pak, bodoh pun apa? Buat nak berjaya pada pak. Kelak pun pak. Maafurun na solong. Tak ada lakon je kau nak ke Mansur. Sobung pak, pun lastari kape. Pas ketepatan kelak ke Mansur bodoh tamu iya. Teti kau lepakun Paleman. Budung gua nak. Suruh mulai ongku. Guru dia kadang ku nyoba ke santrena. Teticik lah perak buat namanya suruh mulai. Tapi bodoh oleh nasi sate lekat buat yo. Bodoh pak. Jadi mai sabak. Pakun, ikendengan na. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ke Mansur beda Cet. Engki bada mangkin ki asolat di dalam. Oh iya iya. Longku dimen. Ya Cet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tujuk dulu ya. Thank you. Belum awak Nigeria. Langsung mangkat diri dina. Apa ki mulai gelu ka kona. Punten, langsung engkel dari Kak Dinto ya. Oh iya. Jadi akan banyak saya beli ya. Misal ada ki korang, hubungi ke lu ya. Engki. Sapun apa Kak itu? Jadi ya 300. Punten, Kak Dinto insya Allah cukup. Dan kemungkinan ki banyak lebih nah. Iya tiada kesalahan mangkata. Engkau ada 50 kilo. Engki ya Tore. Dan mana bisa ban emo tinggal kau les antara ngubangin apa kabutan nake Mansur. Oh, alah Cet. Ada pun pakun kangko. Mun perak buat nateronur ayo mayo. Pun tenten kan biasa nak kau les sering irosoro mon ke Mansur. Teti kau les siap sama kena bantu sampean. Aduh, beremah ya Cet. Sini lain nari pe buat nah. Misal ada kiki Mansur makon boleh kangko. Mari soraki ka buat nah. Cet. Pocet. Apa radur? Entar waktu akun gabungguna orang tadi sopan santun sekali buat Perlu ka pocet nom. Andi kepentingan mendesak nih kah? Ada. Mun perak ngajak ke main, ambu ngajak pocet. Boh, punten nom. Ane ka benih urusan main. Tapi ane ka urusan penting. Dari pentingnya lu bisa kocak fardu kifayah. Sih, fardu kifayah cak nah. Mun tak tahu cak oma tahu rapapaan. Jadi kan beli orang mati apa? Engki nom. Tapa lecok ko le sila furus aku nek sing ngocak. Benih ko si tapa lecok lah tak tahu. Cak mun nek sorong ngaji bener sekolah tak bejeng. Elah budu. Mak caca si tepak ah. Cak apa nganggu lekat tak temu karuan nama rajiria. Sarong adunai ka sarong. Ikadung sandung marah jiria. Tak ngabis ya kapocet anak nangko. Kan genteng. Apa tungan santri boleh? Lah, cara jiria. Pintu apa bangun cek orang buat na. Saya nggak buat na torot ya tak beli sekali mun orang bengkona. Lekak bektona aman di tak aman di. Bakune tina. Bojena apa jeng lasukana. Enten ni boleh pun nom. Bene, mila cuy lompre dero embi panemuran. Tak takkan resa ngoy tali lekak. Torot tro. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Engki ten. Mbak nah, beda kona ke Mansur ki ya Cet. Oh, pun tenten kau lupa leman pun ane kau di jalan. Oh, pangarap lo kake Mansur kok. Wala na barang saya beli ada setung tak nemu saya pada. Kacina apa kini katen? Yo, tina lah tak apa. Engki ten. Oh iya, Cet.
Kak boleh kapak nasa kali ya. Saya aja bisa kaki Mansur ngantos de tengah kok naragi belajaran kuah. Di nalar marai kone naga bungkona. Beerik ngajak engkok pola na. Teraca bisa jana. Thank you, Tan. Assalamualaikum. Salam. Ai sajen sakon ibu dana simpenan tu. Kebutuhan saya tak mari ki ibunya. Burem apa kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang Mbak Najat. Thank you, Pak. Mak lewat budi. Thank you. Berema. Berde satya saya simpen ayo. Ada lah oleh nyongsot pula nak. Sobung, Pak. Palang mun mararia. Ada tambah tekor. Engki tinggal nyari usaha lain, Pak. Selebih saya. Arya lah paling saya, cong. Mai boleh anak-anak buru beeri engkau. Ere kena siapa? Sina lah kasabuan dong tedong. Nambai ruwet perak benar kok mun solusi nama rajeria. Assalamualaikum. C. Waalaikumsalam. Siapa jero cong? Paling ten lawi, Pak. Mak tahu benar. Kelak ten lawi nelpon, apa pesanan ngagula. Cai pun sama mungkin saya bisa ke Mansur. Wah bener-bener benar chat. Wah, nawi. Iya, C. Maki tojo, tak mangkat. Demak we. Iya kata lu makai Mansur, tapi beri ngajak tibik teraca bisa jana. Malah juta tekan benar. Mun sati angkot tandi si kaca bisa sakale. Bodoh wak sakone. Sila beri oleh nalong mapolong dari beri mula. Aduh, C. Bak naban kok ria cek marluaki soal banyak sakone napa si kaca bisa. Aca habis kakuro tabana kakiai. Paling utama nak angkui manyolpuk sampungan na ate. Bak naban kok lah pada tahu. Sisanya tanah kiai atau berpuru dia tak foto ke soal jeria. Cuma abai kocak santri saya pernah bulang. Tonton ben pak kenal ke agama. Lebat ilmu ke aleman ben kasaperna. Salah jeka. Abai aku tu andik berbelis kecintaan. Saya wujud teki kalau ben rasa tak timben hormat kaku. Iya, ti nama yuk lekat sakone. Saya penting kok sate teka hajatnya bis bonbok nawi. Lah, cara jeria, pangatak menentaranya habis kahuru. Iya, salin angkot lu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa aja Raja? Kak Dinto sakat terpanya habis dari beten kaula kak angkui panjenengan ke. Allah tak usah. Engkau tak butuh tang santri atau apa orang si kasokan entar kasengko. Takar ko si binyambi marajeria. Boleh satia cuman na fitnah. Ampun kaiten kaula rida. Tor tak langkung anyo na pun tutaki panyabis panika sikun sakat ter. Dan kaula nyona barokahna. Alhamdulillah kalangkong ci manteri paringan rezeki serajo mbok nabun pangeran. Apa lagi ya buat aja Rawi? Kak Dinto lebih nak ubah dengan panjenengan ke. Kena bebelian saya pakon lagi kagula, pada saya tak mangki. Jadi paring aja lebih juga panjenengan tempat nasa kan. Oh iya. Kalangkong ya wi. Buat nala soti maranta aki parlon nasengko. Thank you. Mak ngalaknya mana tibik lah kira. Tu maho tu antaranya habis setia kia. Tak tahu nasi kai habis pesen lagi mana su. Marah tujuk kapal lempir beyo. Ampun ke. Kak Dinto saus lebih saya. Bismillahirrahmanirrahim. Maratoro. Ka. Na. Sa. Kanasa. Cuk kencang Racet. Engkau tak tahu. Apa nasi gencang lah Dur? Ada apa dupoi king bacaan nih sampung. Yang kau cila ker lah sing ngucap lagi ya Cet. Yang marah torok boleh. La. Segel lah Cet. Main tar kajeri ya buat nasa jen tak tahu kok. Deki bodoh guru yang talata. Yang marah torok. Ka. Na. Sa. Kanasa. La. Ha. Do. La. Ha. Do. Ma. Na. Manana. Apa nama nanang Cet? Manana Dur, benih mananang. Jangan komik mana nang. Manana. A. Ba. Ta. Sa. Weh, berem maka buat narasana. Bila lamari aca habis kakuru. Mon kok lacu tenang rasana ate. Lain beri nak. Iyalah Karci. Aduh nak buat recek saya nggak tak emok. Sami bisa kalian kutu apangki ka guru. Bila ramon kok ben nah. Cik bene kun emok. Rempit sate lacu. Lu Ci. Engkau enggak kamang kata bila. Nak ngocak na tandi pesa saya kaca bisa kaki Mansur. Tapi ya besar kimak amplop tebel. Dimoleh. Korban tak cacaan nak orang tapi. Engkau marah belum? Siyo. Mak ko si tako kata we orang buat nah. Mula karolena laku benlong mapolong tipi. Iyalah karolena long mapolong we. Tapi bener oleh na alaku. Us dimoleh buat. Dari lebih na pese. Bentuk sosok bebeli lagi Mansur. Pocet tukang eskusina. Setor kang kok.